msema moja kwa mwanzo mtano. Okay. Yes. Hamjambo tena. Ni wakati mzuri ambao tunaenda kuchukua salimu. Kwa majina ni Sammy Wekulo na salimu yote hamjambo. So ni wakati ambao tunaenda kuongelea mambo ya maisha baada ya uchaguzi. Kwa sababu baada ya uchaguzi kuna maisha. So hapa hivi mzangu kwa atajiintroduce yeye mwenyewe ili tupate kufahamu. So karibu sana. Habari zenu wapendwa, kwa majina naitwa Pius Muasya. Kwa furaha Kenya kuwa mahali hapa. Sam is my best friend. Tuko hapa kujadiliane kwa hii mjadala kwa mambo ambayo tunapitia baada ya uchaguzi. Okay, shukrani sana kwa ndugu yetu Pius kwa kujiintroduce ili kufahamu. So tunaingia kwa topic. Topic yetu ya siku ya leo ni maisha baada ya uchaguzi. So maisha baada ya uchaguzi, tunakuwa na maisha alafu tunakuwa na uchaguzi. So baada ya uchaguzi tena tunakuwa na maisha. So orosi kama vijana tuko wapi na tunaelekea wapi? Unapata kwamba sisi kama vijana hatujalala, tunajituma, tunafanya kazi kwa bidii, lakini licho unapata kwamba tufanye kazi kwa bidii, tunapata kwamba hatusongi kwa sababu tumeishi kwa watu wa kulia kwa kwamba maisha yamepanda, bidhaa zimepanda. Kwa sababu gani? Unapata kwamba katika nchi yetu ya Kenya tumempata rais wetu ambaye amechukua nafasi hii kwa wakati huu. Tunashukuru na tunafurahia kwa maana tulichukua pamoja kwa furaha. Na unapata kwamba ameleta mambo mapya, mabadiliko, kwa sababu unapata kwamba ameleta kitu inaitwa bottom up. Bottom up tunataka kuongelea kuhusu bottom up. Bottom up ni ile kuchukua ni ile maisha ya mwananchi wa chini ili yainuke juu, yawe sehemu moja katika maisha tunayoishi. Unapata kwamba ili tusiwe na masikini na tajiri. Bottom up inatufunza ili tuwe kiwango kimoja, ili tuwe level, ili tusiwe katika maisha ya kwamba kusema kwamba ule ndio tajiri, ule ndio boss. Bottom up inatufunza ili sisi vijana wale ambao tuko chini tuendelee kujituma, tuendelee kutafuta, tuendelee kuwa waaminifu kwa kazi zetu, ili tupate kwamba tunaendelea kuchangia nchi yetu na kuinua nchi yetu. Kwa sababu unapata kwamba nchi inapokuwa kwamba haina maendeleo, nchi inapokuwa katika hali ya watu kulia, kila wakati tumekuwa na vilio, napata kwamba vilio vimekuwa vingi sana. Kwa sababu tunalilia nini? Tunalilia pita kupanda, tunalilia maisha kupanda, tunalilia serikali haituangalii. Lakini sisi wenyewe licho napata kwamba tumerudi nyuma kwa nafasi kubwa sana. Kwa sababu gani? Saizi tumefikia pahala ambapo hatuna usaidizi kutoka kwa mwenzio. Tumefikia pahala ambapo unapata kwamba mwenzako wapo kwamba ana kitu na wewe unahitaji ile kitu ambayo ako nayo, unapata kwamba ni vigumu sana kupata. Kwa sababu gani? Hauna njia yoyote ya kwenda kupata. Kwa sababu unapata kwamba wakati ambapo unaenda kwa sababu unataka kupata na ujifurahishe, lakini hautaki kwenda kupata ili iweze kusaidia wewe na isaidie na watoto wako. So unapata kwamba sisi wenyewe ndio tumerudi nyuma kimaisha, na unapata kwamba pamechangia pakubwa sana nchi yetu kurudi chini. Na unapata kwamba uchumi ikiwa chini, umaskini inakuwa juu sana. Kwa sababu uchumi inapokuwa chini, umaskini inakuwa juu. Umaskini inapokuwa juu, tunakuwa na njaa, tunakuwa na vifo. Kwa sababu unapata njaa pia inaua, kwa sababu sio ugonjwa peke yake inaua, hata njaa inaua. Njaa inakuja kwa sababu ya uchumi imerudi chini. Uchumi ikirudi chini, sasa sisi tunahangaika katika njaa, kwa sababu tunasema kwamba bidhaa zimepanda, lakini wapo kwamba tunasimama na kuangalia sisi kama vijana tumejitoa ili tupate kwa kwamba tunaweza fanya nini ili tuweze kupata kwamba maisha yetu yanainuka. So tukapa hivi na Bwana Pius, karibu sana ili uchangie huu mjadala pamoja ili tupate solution katika maisha yetu. Sisi vijana tuko wapi na tunaweza fanya nini ili tupate kwamba maisha yetu yanakuwa na mabadiliko. Maisha baada ya uchaguzi, sisi kama wanarika, sisi kama youth
tunaonelea ya kwamba ni vizuri serikali ituonekanie kama wanarika baada ya uchaguzi na before uchaguzi. Tumekuwa na mambo mingi ambayo tumekuwa tukifanya. Tumekuwa tukialawiwa na wanasiasa ili tuweze kuwapea kura, ili tuweze kuwasupport. Sasa sisi tuko hapa tukilia ili waweze kusikiza ile kilio ambacho tunalia. Maana baada ya uchaguzi pia sisi kama wanarika tunahitaji kuinuliwa. Tunahitaji zile talenti zetu ambazo tuko nazo. Tunahitaji ili ziweze kuinuliwa. Mimi na ndugu yangu hapa Sam tumeonelea ni jukumu letu tuje hapa tulilie wanalika wezetu. Maana sisi wanalika tuko chini sana. In order sisi tukue juu, tunahitaji support yenu wapendwa. Tunahitaji ili muweze kutuinua. Tunahitaji kuinuliwa na nyinyi. So tunawaalika viongozi ambao tuliowachagua ili muweze tuangalie sana kwa upande wa wanalika ili hata sisi tuinuke. Ama unaonaje sana? Okay, bwana Pius, nashukuru sana kwa mjadala wako na kwa kuchangia kwako. Nafurahia sana kwa maana unapata kwamba sisi peke yetu ni vijana, tumeamka jini na tunaangalia kwamba maisha yetu yanatupa mwelekeo gani na maisha yetu yanatupeleka wapi. Although unapata kwamba sasa hivi unapata kwamba kuna maendeleo makubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwamba kuna makampuni ambayo yalisimama kwa sababu ya nini? Ya kuporomoka. Lakini hayo makampuni, tukiendelea kuangalia hayo makampuni tuseme kwamba tuyafufue, tunapata kwamba tutatumia pesa mingi sana. Lakini tukiangalia kwamba serikali, tuone kwamba sisi vijana tunaweza kuwa na maono kuhusu hiyo makampuni ili tupate kwamba tunaweza fanya nini na hiyo kampuni ambayo ilifilisika ile wakati. Tunaweza fanya nini na hiyo kampuni ili tupate kwamba tunainua nchi yetu. Kwa sababu bottom up ni kuinua pahala ambapo uko. Bottom up ni kuinua pahala ambapo unafanyia. Bottom up ni kuinua pahala ambapo unatembea. Si kurudisha chini maisha. Wakati ambapo unalia, unamaanisha kwamba kusonga inakuwa ngumu sana. Kuendelea inakuwa ngumu sana. So licho napata kwamba tunaomba Bwana Rais kwa wakati huu sisi vijana tuko tayari kufanya kazi na serikali, kwa sababu tumeamua, kwa maana tumeona kwamba tusipokuwa ndani ya serikali na tusipokaa na serikali na tusipoomba msaada kwa serikali, tunapopuuza serikali yetu, tutapata kwamba maisha yetu itakuwa ya kuhangaika, maisha yetu hayatakuwa na utaratibu, maisha yetu yatakuwa yale ambayo ya upotovu. Kwa maana unaangalia katika maisha ya sasa hivi unapata kwamba vijana tulikuwa wakosa nidhamu hapa awali, lakini kwa sababu ya serikali mpya vijana tumepatilika. Tunajua kwamba sasa hivi inafaa tufanye kazi na viongozi wetu ili tupate kujua kwa kwamba maisha yetu yatakuwa vipi. Tupate kwamba watoto wetu tunapokuwa tukiishi, watoto wetu watakuja waishi maisha gani, kwa sababu tunapata kwamba maisha yetu yanapokuwa magumu na watoto wetu watakapokuwa wataishi maisha gani. Kwa sababu kama iwapo kwamba sisi ndio tunalia, sisi wale ambao hatuna kitu hasa, na tunaendelea kuwa na familia zetu zitaishi vipi na zitakuwa na nini? Kwa maana sisi tunaishi katika maisha ambayo yapo katika kiwango kigumu sana. Unapata kwamba mwenzako anafanya kazi yenye anafanyia kwa siku shilingi 200. So unapata kwamba unga peke yake ni shilingi 230. So unapata kwamba ndio hiyo pesa imfaidi huyo Mkenya wa chini, inakuwa ngumu sana. So unapata kwamba na yule ambaye mwenye amemwachiri, si kupenda kwake amlipe hiyo pesa, ni kwa sababu kasi iko chini. So tutafanya aje ndio hii kasi iwe juu? Hiyo ndio bottom up. Bottom up ni kufikiria mbele. Bottom up ni kufikiria mbele, si kufikiria nyuma. Tusifikirie yale maisha yaliyopita, tusifikirie yale maisha ambayo yaliyokuepo. Tufikirie maisha yenye yanakuja na tuchenge nchi yetu kwa kuwaza pamoja na kukuwaza mbele. Kwa sababu unapofikiria hapa, jua kwamba
jua kwamba inafaa ufikirie mbele ili ufikie kile ambacho unahitaji. Nashukuru sana kwa wakati huu, kwa maana naamini kwamba vijana wengi sasa hivi wanachituma katika kazi mbalimbali. Vijana wengi wameamua kuwa tayari kwa kufanya kazi, lakini unapata kwamba tulikuwa tunaomba serikali, kwa sababu tunapokuwa na mambo ya fuel iko juu, bei yake iko juu, lakini wapo kwamba tutakuwa na stages, kwa sababu magari unapata kwamba haina stage. Gari inapokuwa na stage, unapata kwamba hata transportation itakuwa easy. Kwa sababu gani? Unapata kwamba gari inapotoka mahali hapa kuelekea pale fulani, unapata kwamba inapopata stage, kumaanisha kwamba ingine na inachukulia mahali hapo kwenda kwingine. So hatutakuwa tunatumia mafuta mingi sana kwenda safari, tutakuwa tunatumia mafuta kiasi, kwa sababu lazima tukue na economy. Kitu inaitwa economy. Unajua katika maisha vijana hatujajua economy ni nini, hatujajua uchumi ni nini. Sisi tupo tu tunaangalia, tunasema kwamba maisha yamepanda, lakini tunapoangalia economy ndio tutajua uchumi. Kwa sababu kama haujui economy, huwezi jua uchumi ni nini. So unapojua economy ndio unajua uchumi ni nini. So tunapojua kwamba uchumi wa nchi yetu ya Kenya ni kuchipanga na kufikiria mbele, ndipo tutakapowezesha hata wale ambao wako chini, wale ambao wanahangaika, unapata kwamba maisha yao yatakuwa mazuri sana. So karibu sana bwana Pius. Yes. Ili tupate kwamba tunaendelea kupata solution katika maisha ya vijana. Wapendwa, habari zenu, sisi tuko hapa. Bottom up inamaanisha kuinuliwa kwa wanalika ama kwa mtu yeyote aliye chini ili aweze kuonekana. So tunawa encourage wanalika wenzetu ili jambo lolote kama unaweza fanya jambo lolote, ujitahidi kabisa ili ile maisha yetu ilikuwa chini tuweze kuinuka. Tumekuwa na mambo mingi, tumekuwa na shughuli mingi, lakini tukaonelea baada ya uchaguzi, je, tunaweza kufanya nini ili tuweze kuinua ile maisha yetu ya kizamani? Our President William Ruto ameleta bottom up ili wanarika talent zetu, mambo yetu, tuna mambo ambayo tunafanya kama vijana ili tuweze kuyainua. We need tunataka ili tuweze kusaidiwa tuinuke kimaisha, na wanarika maisha yetu itachange na tutaishi vizuri. Okay, bwana Pius ameongelea mambo ya talent, kuinua vijana. Although unapata kwamba vijana tuna bidii, tunayo bidii katika maisha, lakini bidii zetu hasiendi mbali. Kwa sababu gani? Unapata kwamba tunakosa support. Na support tunaikosa kwa sababu gani? Yule ambaye yumo serikalini, huyo yule ambaye kiongozi ambaye tumechagua, tumemweka ndani ya serikali, unapata kwamba akona uwezo wa kutusupport sisi kama vijana, lakini licha anaona kwamba vijana ni waongo. Around hii vijana tumeacha mambo ya uongo, tumechanuka. Vijana tumechanuka. Sasa hizi unajua kwamba maisha yanaenda yakipanda na maisha yanaenda yakipatilika. Hiyo uongo tuliokuwa nayo hapa awali, labda ujeuri tuliokuwa nayo hapa awali, sasa hizi maisha yametuweka katika mstari wa kuchituma na kungangana na kuangalia ni wapi ambapo tunaelekea. So na shukuru sana bwana Pius kwa kuleta mjadala kuhusu kwamba mambo ya serikali. Na unapata kwamba serikali wanatupenda sisi kama wananchi, kwa sababu pia sisi tunawapenda. Walipokuja kuomba kura, kwa sababu nashukuru sana serikali ya nchi ya Kenya, ni serikali ambayo ina heshima yake, kwa maana walikuja wakaomba, tukawapea roho safi. Nasi pia tunafurahia chinzi walivyo na chinzi wanavyoongoza miradi ambayo wamepanga na mikakati ambayo wamepanga. Although unapata kwamba ni mizuri juu ya maisha yetu, ni wapo kwamba pia sisi tutasimama, tutasaidika. Lakini wapo kwamba sisi tutalala tukiendelea kusema kwamba hii serikali ni mbaya na ile serikali hii ni mbaya, hii ni mbaya, hatutaipata serikali nzuri. Kwa sababu gani? Sisi wenyewe tuko chini na sisi wenyewe tutake kuinuka ili tupate kwamba tunafanya kazi na serikali ili tupate kwamba maisha yetu yanapatilika. Nashukuru sana bwana Pius. Kwa wakati huu unapata kwamba sisi kama vijana sasa tumeingia mjini sisi wote. Wakati ambao tumeingia mjini, nyumbani hatuchaacha mtu. Nyumbani tumeacha wasasi peke yao. So nyumbani wasasi ndio wanangangana mambo ya ukulima. Hata nafurahia sana president kuweka kutengeneza bei ya
mbolea, bei ya bidhaa, anaendelea kutengeneza bei ya vitu ili sisi vijana tupate kitu. Lakini wapo kwamba sisi vijana tutashikwa mkono hivi, pia tutaingia katika ukulima, na tukiingia katika ukulima tutapata chakula. Kwa sababu nchi ikikosa chakula, hiyo ni njaa. Unapata kwamba pita zitapanda kwa sababu hamna chakula. Pita zitapanda kwa sababu hata ukiwa na pesa utanunua nini? Kwa sababu chakula hamna. Hatulimi, hatufuni. Unapata kwamba ndio maisha yetu yanaendelea kurudi chini, kwa sababu chakula ikipungua, maisha nayo yanaendelea kuwa magumu zaidi. So bwana Pius, Yes. hope unapata kwamba saizi ukiangalia katika maisha yetu, vijana tumesoma, vijana tumechukua nafasi kubwa sana katika course. Unapata kwamba kuna wale ambao wameenda university wako na certificate nyumbani, wanasema kwamba hakuna kazi. Kazi ipo. Sasa vile tumepata kiongozi wetu, Kazi iko. Kazi ipo. Na naamini kwamba president atatuwezesha sisi vijana ili tuinue hii bottom up. Na tumekuwa na shida mingi hapa na pale. Tumekuwa tukienda kwa maofisi ili kuweza kuomba kazi. Na tunapata shida sana juu unapata sometimes unaambiwa uende, unafanya interview, unaambiwa enda, baadaye utaitwa. So tumekuwa tukipitia challenge kubwa sana sisi kama wanarika. So tunaomba serikali yetu wakiongozwa na our president William Ruto ili waweze kutuonekania kama vijana. Okay, nafurahia sana pale ambapo umesema kwamba president wetu William Ruto anapokuwa kwamba kula ambapo alipo anapenda sana vijana, anapenda sana maisha ya kuhustle, kwa sababu yeye mwenyewe ali-hustle ndipo akafika mahali ambapo alipo. So nafurahia sana kwa kwamba president wetu anatuchali sisi kama vijana, anatupenda sana. So unaangalia katika ofisi jinsi ambavyo Pius ameongea kwa kwamba unapata kwamba unapoingia katika kwenda katika ofisi ili ukaone kiongozi yule ambao umechagua, unapata kwamba security inakuwa tight sana. Security inakuwa tight kwa sababu gani? Hawajui kila ambacho unaenda kuongea kule. Ila tu wanaona kwamba labda tunaenda kuomba kazi. Sio lazima ni kazi pekee tunaenda kuomba kwa serikali. Tunaenda kwa sababu tuko na maono. Twende tuongee na viongozi wetu, tuambie kwamba hapa na hapa hivi tunaweza shughulika hapa na hapa hivi, ili tupate kwamba mradi unasonga. Sio lazima tunaenda kuomba kazi pekee yake kwa serikali. So unapata kwamba unapata kwamba vijana ambao wale ambao wenye mko na certificate, mmesoma, mnachituma katika kazi mbalimbali, unapata kwamba unaanza kugive up kimaisha. Unasema kwamba Kenya haina kazi. Kazi ni wewe mwenyewe na mikono yako, kwa sababu Mungu alikupea kazi ya mikono yako. Unaweza shughulika na kazi ambayo iko karibu na wewe, ili ukitarajia kwamba siku moja na wewe utaparikiwa upate kazi ile ambayo ulisomea. Naamini kwa kwamba unapoamini kwa kwamba siku moja na wewe utakuja katika maisha yako ishi ufanye kazi ile ambayo ulikuwa umesomea, chiamini, fanya shughuli ambayo iko karibu na wewe ili upate kwamba tunainua nchi yetu. Kwa sababu unapata kwamba bwana Pius, wakati ambapo unaamka asubuhi, mwenzaka amefungua pale duka, mwingine ndio ule pale hivi anauza chips, mwingine ndio yule pale hivyo ni driver anaendesha gari, mwingine ndio yule pale hivyo amefungua kazi yake. So unapata kwamba unapoamka asubuhi unapata kwamba kazi inaendelea katika nchi, ama katika town yenye unaishi, ama katika sende yenye unaishi, ama kijijini. Wengine wameenda shambani, wengine wameenda shughuli siko kawaida, wengine wameenda shule watoto wetu. Unapata kwamba ni furaha. Sasa hiyo ndio nchi kuinuka. Lakini unapopata kwamba wewe asubuhi umeamka umeenda ule inaitwa kwa ulevi hapa, wengine ulevi huko, kufuta bangi, mwingine ameingia kufuta bangi, mwingine ndio ule kule hivyo. Unapata kwamba anasema kwamba haya hata maisha hayanifurahishi kwa sababu hakuna pesa, hakuna njaa, hakuna chakula. Wanasema wanachoka kimaisha, wanachoka kuomba Mungu, wamechoka kwa sababu wanaona kwamba hakuna kazi. Wanasema kwamba hii serikali hii serikali imepandiza vitu. Serikali haijapandiza vitu, kwa sababu sisi wenyewe kama wanarika, sisi kama vijana inafaa tusimame na tuwe tayari kwa kufanya kazi na serikali. Kwa sababu tunaposimama na kufanya kazi na serikali, tutapata kwa kwamba pia tunapata faida katika maisha. Za kazi zitakuwa. Na opportunity za kazi zitakuwa. Hata kazi watakuwa na kuiza mpaka hata watu wa kufanya kazi watakosa, itapita watakuwa na wanachukua watu kutoka nje waache wafanye kazi, kwa sababu sisi wenyewe tutakuwa tumechipea kazi na tunafanya kazi zetu, na tutakuwa tunachituma katika kazi zetu, kwa sababu kila mtu anapokuwa busy. Katika maisha unapata kwamba ndio tupate kwamba vijana wetu hata wadogo wale ambao wako shule, unapata kwamba bwana Pius, mzazi kumchunga mtoto wake,
atikumweka mtoto wake kumpatia hata sheria amwambie kwamba mimi nataka hivi na hivi hivi na hivi, itakuwa vigumu sana kwa mzazi. Kwa sababu huyu mtoto hayuko busy. Unajua sasa maisha ya zamani hapa awali ilikuwa wazazi wanakuweka busy. Ukiamka asubuhi nakwambia kwamba utaenda na ng'ombe kwa shamba, ukiamka asubuhi ndio utafanya hivi na hivi, ndio utaenda kulima. Lakini sasa hivi mtoto akiamka asubuhi anakaa hivyo, anachukua ile simu yake, smartphone, ni kuingia kwa simu, kusikiliza, kuangalia vitu pale hivyo. So unapata kwamba mtoto anakuwa na upumbavu. Huyo mtoto anakuwa na ujinga, kwa sababu watu kiangalia katika maandiko inasema kwa kwamba wakati katika maandiko kaandika katika Methali inasema kwamba mtu mjinga yuko miongoni mwa vijana. Mtu mjinga yuko miongoni mwa vijana. Kwa sababu ukiangalia kwamba tukapewa mfano, kulikuwa na kijana mmoja, ilikuwa saa 8 ya usiku hivi, akampatana na msichana. Huyo msichana alikuwa amevaa nguo alikuwa kahaba, amevaa nguo za kahaba, alikuwa kahaba. So akamchanganya huyo kijana, akamdanganya maneno, akamwambia maneno matamu, mimi hata ndio umefanya kwamba nikakuja hivi, nilikuwa natembea hivi ndio umefanya nikakuja hivi, ndio nimekupata hivi na hivi. Akamwelezea maneno matamu, akamconfuse kijana, akamchukua kwake. Unaona? So unapata kwamba sasa hata vijana wetu, watoto wetu, unapata kwamba ama vijana wenzetu unapata kwamba wanapotea kwa sababu ya maneno matamu. Yaani unaambiwa maneno sukari. Maneno sukari. Unapoteza kile ulicho nacho. Unapoteza nafsi yako kwa kukimbilia kila ambacho kitamu, kwa sababu kitamu kinaisha. Unakimbilia utamu wa kuisha na siku moja. Unakimbilia utamu wa kuisha na siku mbili. Unakimbilia utamu wa kuletea shida. Unasahau ile maisha yako. Ile maisha yako na ile plan yako uliyoplan ya maisha. Unatarau wazazi wako ukimbilia utamu wa siku moja. So unapata kwamba katika maisha sisi vijana tunaposimama na kuangalia na kukubali. Unajua tunapojifunza neno, na tujue neno, uongo, hata mtu anapokuja, hata kahapa anapokuja, ama yule mtu muongo anapokuja na maneno yake ya uongo, itakuwa ngumu sana kuconfuse roho yako, kwa maana umempokea Yesu ndani wako. Bwana Pius, na utakuwa na maneno ya kumrudishia. Utakuwa na maneno ya kumrudishia kwa utaratibu. Yes. So tunasema kwamba inji yetu itakuwa nzuri iwapo kwamba watoto wetu watajifunza neno. Inji yetu itakuwa nzuri iwapo kwamba watoto wetu wataenda kanisani, wajifunze neno, wajue Mungu na wamjue Yesu ndani ya mioyo yao. Na wanapomkaribisha Yesu ndani ya moyo wao, watapata kwamba maisha yetu yatakuwa mazuri, maisha yetu yatakuwa soft, maisha yetu yatakuwa raha. Na unapata kwamba unachota katika maandiko yanasema kwamba mtu mpumbavu usimunyime fimbo ya mgongo. Usimunyime fimbo ya mgongo. Muwekelee fimbo. Muwekelee, kwa sababu mpumbavu ni mpumbavu, hata umpatie hivi ataharibu. Na naamini kwa kwamba Bwana Pius, sisi pamoja, sisi kama vijana ambao tumejitolea, kwa maana unapata kwamba vijana wale ambao wanaendesha pikipiki, wale wanaitwa wanapotapota, unapata kwamba wameonekana katika mambo mengi sana. Unapata kwamba wanatarauliwa, lakini sasa hizo ukiangalia vijana wa potapota wameendelea kuchituma, na wako na familia, wanaisha familia. Ni watu ambao wanaamka asubuhi anaenda kutafuta. So chinzi ambavyo mlikuwa unawafikiria, naye Mungu naye amewawezesha, amewabariki, wamepatilika. So naamini kwamba serikali mtatuangalia mahali hapo, ili tupate kwamba sisi kama vijana, ili tusimamishe inji yetu na tuendelee kuinua uchumi wetu, na tupate kwamba maisha yetu yanakuwa na furaha. Unapata kwamba hata kama mbolea imeshukishwa na nyumbani nani ataenda kulima, unapata kwamba wakulima nyumbani hawapo. So iwapo kwamba tutakuwa na, kama serikali yetu inapoangalia katika maisha ya vijana, tuangalie kwa kwamba sisi vijana tuchitume katika kila nafasi. Tusiwe na vijana ambao wamekaa tu. Hebu shangia hapo hivyo Bwana Pius, hapo. Vijana wala ambao wamekaa tu idle. Kuna hawa vijana ambao wanakaa, unapata hata kutumwa, hata yeye mwenyewe kujituma kufanya kazi inakuwa ngumu. Hao ndo tumeongelea watu ambao wanavuta bangi. Yes, unapata kwamba yani kijana yupo, unapata kwamba hata hapo nyumbani unapata kwamba yani mtoto lazima, yani kijana lazima atumwe, enda leta kitu fulani ndio aende. Lakini yeye mwenyewe haezi chituma, yeye mwenyewe amesupa tu, yeye mwenyewe mpumbavu huyo. Sasa unapata kwamba katika huo upumbavu umekuwa kwa wingi, ni unapata kwamba inji yetu, hata tuwe na kiongozi, hata atoe kiongozi, hata tuseme kwamba saizi aanze kupeana kwa kila mtu kiwango cha pesa kadri fulani, utapata kwamba itakuwa ngumu sana kwa vijana wetu, kwa sababu hatuna hiyo hekima ya kupokea na kufanyia. Tuko tu na raha ndio tumeweka mbele.
Raha ndio tumeweka bwana Pius hapo. Na tumekuwa watu wa kutumia miandarati, dawa za kulevya. Hata serikali hiyo kazi ambayo tunaomba serikali itusaidie kama vijana. Inapata vijana wengine hata nguvu hawana. Wametumia mandawa kesi ya kwamba hawana nguvu. So tunawaencourage vijana. Tuwe watu wa kuambiwa na kusikia. Mtu wa kujituma kufanya kazi hata bila kuambiwa na mtu. Bwana Pius hapo hivyo umeleta message nzuri sana. Unapata kwamba tuwe wa kuchituma bila kuambiwa, bila kutumwa. Kwa sababu unapata kwamba wengine wanatafuta ajira, wengine wanatafuta kazi. Unapata kwamba wakati ambapo ameingia kwa kazi hivi, anafanya wiki moja, wiki ya pili ndio yeye amevifia kwa kazi, amesembea kwa kazi. Unapata kwamba huyo ndiye anaokota maneno. Huyo ndiye analeta maneno kwa kazi. Huyo ndiye anasema kwamba hii kazi ni mbaya, hawa wakupo wangu ni wabaya, hawa nini. Unapata kwamba hao ndio wakuleta maneno. Na hata katika maandiko nasema kwamba mwenye vitina hata Mungu hampendi. Mwenye vitina hata Mungu hampendi. Mwenye vitina, mwenye kuokota, mwenye kukonganisha hata Mwenyezi Mungu hampendi. So tunajua kwamba wakati tunashukuru sana kwa maana tumempata kiongozi ambaye anayemjua Mwenyezi Mungu. Tunashukuru sana kwa sababu kwa kupata viongozi wale ambao wanamjua Mwenyezi Mungu na viongozi wale ambao wanapenda vijana ili inji yetu, kwa sababu sisi vijana ndio kuchenga inji. Ama nini bwana Pius? Sisi vijana tunategemewa sana. Tunategemewa kwa kuchenga inji yetu kwa sababu unapata kwamba wakati ambapo hawa wale ambao wako katika uongozini wanaposongea miaka yao inasonga na wanaendelea kuseeka, na sisi ndio tunaendelea kuwa wakubwa ili tupate kwa kwamba nafasi nasi ili tuendelee kusaidia inji yetu ili endelee kupanuka. Na mimi sana bwana Pius kwa kwamba inji yetu itakuwa na mabadiliko iwapo kwamba tutamheshimu president wetu na tutafanya kazi na president wetu na tutakaa karibu na viongozi wetu ili tupate kwa kwamba pia sisi pale ambapo tupo hata kiongozi sometimes unaangalia kiongozi anaweza pita mahali ili aangalie huu mradi ama vijana wa hii kijiji wako namna gani. Anapopita kula na pale tumesemba tu tumekaa tu, hatuna shughuli, tuko hatuna kazi ya kufanya. Na unapata kwamba shughuli ni mingi, shamba ipo inafaa kulima, unapata kwamba vitu vingi za kufanya vipo, lakini tuko tumekaa tu. Kwa sababu gani? Tunasema kwamba tunataka kazi ya kuachiriwa kwa sababu tumesoma na tunataka tutumie hii certificate, tunataka kufanya kazi za ofisi. Lakini tunaposema kwamba bottom up haiongelei mambo ya certificate, inaongelea vijana kushituma na kuchapa kazi. Hivyo ndio tutaendesha inji yetu. Bwana Pius, kuna pale ambapo tulikuwa tunaongelea kuhusu maendeleo ya vijana. Maendeleo ya vijana yanakuja namna gani? Maendeleo ya vijana baada ya sisi kama vijana tukijikumbali na tukumbali kuambiwa. Maendeleo yetu inaanza hapo. Our President William Ruto amefanya mambo makubwa sana katika inji yetu. Ameingia kwa ofisi yake juzi tu. Lakini mambo kuna maendeleo. Tunaona future. Na tunaona future kuna kitu. Tumekuwa tukipromisiwa mambo ambayo hatuyajui kama itawahi happen. Lakini round hii tumepromisiwa mambo yenye yapo. Na tumekumbukwa tukiwa chini. Sawa bwana Pius, nafurahia sana wakati umesema bwana president wetu William Samuel Ruto. Chinzi ambavyo bwana Pius amesema kwamba president wetu ametujali sisi kama vijana na ameanza kubadilisha maisha. Sasa hata ukiangalia kwamba kuna furaha, kuna tabasamu ndani ya macho ya vijana, kuna tabasamu. Kwa sababu unapata kwamba sisi katika maisha unapata kwamba vijana tumekuwa wenye matusi. Unapata kwamba wanasema kwamba huyu ni kabila fulani, huyu ni fulani, hawa wanapenda kukula, hawa ni wesi, lakini unapata kwamba tangu president wetu aingie hiyo, naona hiyo matamshi yameanza kupotea kwa vijana. Kupotea kwa vijana. Kulikuwa na matamshi mabaya katika ulimi wa vijana. Unapata kwamba mwingine anasema kwamba wale wanapenda ukali, wale wanapenda ugali, wale wanapenda kuku, unaona? So unapata kwamba wakati hapo president ameingia serikali inaanza kubadilika. Watu wameanza kuwa na midamu, watu wameanza kuwa na heshima na watu wameanza kuwa na hekima. Vijana wameanza kupata hekima kwa sababu vijana walikuwa wale ambao ukiona mwenzake anasema huyu ni kabila fulani, wale ni wachawi. Sasa unapata kwamba hiyo matamshi yameanza kupotea kwa sababu tumepata kiongozi yule ambaye anayemjua Mungu na kiongozi yule ambaye
anayetujali aliye chini, amtoe hapo chini, amuinue. Ili tusiwe na ule ati ni boss, huyu ni maskini, ule ni boss, huyu ni maskini. Tunakuwa sisi wote katika nchi yetu ya Kenya, tunakuwa sisi wote ni wa Kenya, na sisi wote ni msalendo mmoja wa Kenya, wapenda nao. Hatuna kwa kwamba hatuna ukabila, kwa sababu unapata ile peer pressure, tunaitanga peer pressure, watu hawana, inaisha polepole. Imetoka. Maana hapo ndo pale kila mtu tuko equal, we are in the same tuko in the same level. Yes. Sasa unapata kiasi ya kwamba kila mtu tunafanana from chini kwenda juu. Hakuna tajiri na hakuna maskini. Nchi yetu ni ya matajiri, kwa sababu sisi wote ni matajiri. Hakuna maskini wala kwa sababu ya kiongozi yule ambaye tuliyechagua, na viongozi wetu wametujali katika maisha, na wamesimama na sisi, wametuweka katika mstari unaofaa, na wametuangalia, na tunaendelea kuomba serikali endelea kutazama kama vijana, ili tuendelee kufanya kazi. Tumekubali kufanya kazi na serikali, na tutakubali kila ambacho mtatuelekeza, ili tupate kwamba nchi yetu inainuka na nchi yetu inakuwa na mabadiliko. Bwana Pius, unapata kwamba sisi kama wa Kenya, sisi kama vijana, unapata kwamba vitu vingi tunaimport kutoka nje. Tunaimport vitu vingi sana kutoka nje, na sisi wenyewe tunauza nini kwenda nje? Unaona kama hapa hivi tulikuwa na kahawa ikaisha. Sasa tunapata kwamba tulikuwa na nini nyingine, vitu vingi sana ilikuwa tunauza nje ya nchi. Tukapata kwamba kampuni zetu mingi sana zikarudi chini. Lakini unapata kwamba sisi tuna import vitu vingi sana kuingia katika nchi yetu. Na tunapo import hizi vitu kuingia katika nchi yetu, unapata kwa kwamba katika maisha yetu unapata kwamba kwa sababu sisi hatujachipanga. Unajua kama hujachipanga na upokee, inakaa ngumu sana. Lakini wapo kama umechipanga na ukipokea, hata tukiimport na pia sisi tunauza kutoka nje, tunauza vyetu kwenda nje, tunapata kwamba vijana nasi tunakuwa katika maisha mazuri sana. Na kazi inakuwa mingi sana. Kwa sababu unapata kwamba kama hapa hivi unapata kwamba kuna kampuni ambazo zenye zilisimama kwa sababu ya management, sikufilisika kwa sababu hii Kenya kampuni hizi filisika. Sasa hizo kampuni zikiruniwa, sianza kazi tena, vijana kama sisi, kazi tutapata. Kazi itakuwa mingi sana. Unapata kwamba hii kampuni kurinuliwa ikuwe kampuni ile ambayo unapata kwamba kampuni mingi zimesimama. So tuwezi amusha hiyo kampuni, innovate zile zingine, alafu zingine tulete agenda mpya. Unapata kwamba kampuni tunaseka hapa agenda mpya, ili tupate kwamba tunapata maendeleo tofauti, si yale ya zamani. Zamani imeisha, sasa hivi tuko kuinuka sasa. Sasa tuko rais mpya, bottom up. Tuko bottom up. Vitu juu, maisha juu, kila kitu juu. Sasa tufikirie nyuma, ili tupate kwamba katika maisha yetu tunachipanga na tunakuwa na msimamo na mwelekeo, ili tupate kwamba generation after generation tuna nini nyuma yenye tumeacha. Kwa sababu unapata kwamba kitambo wazee walikuwa wanatuachia kitu. Tukakuja sasa hivi, sasa unapata kwamba inyoko nayo ni hiyo ndio yako, masomo yako, hiyo ndio masomo yako, na hivyo ndio naenda hivyo ukisonga. Sasa hapa nyuma hauachi kitu. Kula raha, starehe na kusonga. Hapa hivi umeacha. Unajua kwamba Bwana Pius, kuna kitu moja nilikuwa nataka kuongelea, anasema kwamba vijana tunapotea kwa sababu gani? Tunakataa neno. Unaposikia kwamba kuna mahubiri, unaposikia kwamba kuna mafunzo, unaposikia kwamba kuna kanisa, sisi wenyewe ndio tunasema kwamba hiyo kanisa ni ya uongo. Sisi wenyewe ndio tunasema kwamba huyo pastor ni mkora. Huyo pastor hawezi niambia kitu. Huyo pastor hawezi niambia kitu. Unaona? Mazoeano imekuwa mengi, na hayo mazoeano ndio yanachangia kwa kwamba naye Mungu anatuangalia, naona kwamba iwapo kwamba sisi tunakataa neno lake na tuko vijana, basi adabu yake inaanza mapema. Na adabu yake inapokuwa juu yetu, unapata kwamba sisi ndio wale ambao tunaumia. Na tukiumia ndio sisi wale ambao wakulaumu serikali. Tunalaumu serikali kwa sababu sisi tunashitakia. Msipo kushitakia au ambiwi pole. Hauna tiba. Msipo kushitakia hauna. Tumekataa neno. Ndio tumekubali serikali, ndio hii imekuja serikali nzuri. Tena ndio hao tunataka kukataa serikali, tunasema kwamba vitu zimepanda. Sasa tunataka nini? Basi katapo ndio inaanza kutupata. Sasa sisi ndio wenye shida kabisa. Maana tumekataa ule ukweli. Kwa maana
unapata kwamba kanisani, tunapoenda kanisani unasema kwamba wewe pastor ni wa kukula sadaka. Tunatumia matumishi, sio kama unasikia matamshi. Tunatumia sana sadaka. Na maneno mingi tunatoa kwa wahubiri wetu. Wahubiri wetu tunachangia maneno mabaya kuwahusu. Tunasema kwamba huyo pastor bana unaona? So unapata kwamba hiyo ndiye inachangia kwamba shetani anatawala kwetu, na shetani anakaa karibu na vijana ili aendelee kuwapoteza. Alafu unapoangalia hivi na kuona mbele uko 45 years. Ndio naona kumbe maisha yanakuanga. Ninafaa mtu asettle. So kama tunataka kusettle, miaka yake imeenda. Uko 60 tutasettle kweli. Itakaa ngumu sana. Itakaa ngumu sana unaanza kuenjoy maisha ukiwa mzee. Unaanza kuenjoy, itakuwa ngumu. So kusettle kijana nafaa kusettle akiwa mdogo. Kwa sababu chenga ujana wako. Kwa sababu unapata kwamba licho unapata kwamba hawa wasichana wetu. Wasichana wetu katika maisha yenye tuko nayo sasa hizi unapata kwamba ni wasichana wenye hawaambiliki, hawasiki, wameyapuuza ya wazazi. Mzazi anamwambia kwamba achana na wewe kijana, anasema kwamba sasa na mama ananiambia nini? Sio umezeeka. Achana na huyo. Sasa inapofika wakati ambapo sio umefunzwa tabia mbaya, kwa sababu unapokatazwa kitu ni uendelee, unapata kwamba uko nje utafunzwa tabia mbaya. Ulimwengu unakufunza. Sasa unapojifunza tabia mbaya na unapokuwa mtu mkubwa kuacha hizo tabia itakuwa ngumu sana, unapata kwamba inakuwa mazoea. Kwa sababu ulijifunza ukiwa mdogo, sasa ulijifunza ukiwa kwa ujana. Sasa ukiingia kwa uzee tabia hautaacha utaendelea naye. Lakini kwa sababu tabia zako mbaya hadi mwisho. So unapata kwamba kuna familia lakini bado kuna tabia mbaya. Kwa sababu gani? Ukukubali Yesu ndani mwako, haukujikubali. Na ukubali neno. So unapata kwamba yanatukalia magumu sana na yametuweka chini kabisa, kwa sababu unapata kwamba inji yetu inaporomoka na nini? Vijana tunasaa mapema. Inji yetu ni kupomoa inji yetu, kwa sababu tunaposaa mapema tunaanza maisha mapema. Kile ambacho nilikuwa nimetarajia napita kwamba kama walikuwa wanataka watu ambao wako na degree. Unapata kwamba watu wenye wako na degree ni wawili na inahitajika watu 10. Wengine mlisaa wengine walizaa mapema. So unapata kwamba wale ambao tumesaa mapema ndio tunahangaika na watoto hapa, maisha yanatukalia magumu. Mpaka unapata kwamba unaandikwa kazi ya shilingi 4,000 kwa sababu kudharauliwa kwa sababu hauna mwelekeo. Na unasema Kenya hakuna kazi. Kenya hakuna kazi, serikali yetu ni mbaya. Ni wewe, ni kati ya serikali na sisi vijana. Na kisa unapata kwamba serikali mpya wakati ambapo imechukua uongozi, unapata kwamba maisha yetu yamepatilika. Nimepata kwamba tumeendelea kuchunguza, kama leo tulikuwa pale hivyo tukiendelea kuongea na vijana wenzetu kuhusu maisha, tukapata kwamba kuna wale ambao wamepatilika katika maisha, wameanza kuona mbele. Kuna wale ambao wamekubali uokofu, kuna wale ambao wamekubali neno, unapata kwamba kuna maendeleo. So unapata kwamba haezi danganywa. Anajua ukweli ni huu, na haezi danganywa na mtu yeyote. Unapata kwamba kijana sasa unapata kwamba wasichana wetu walikuwa kudanganywa. Ananunua simu. Akinunua simu hivi anakubali kila kitu. Lakini sasa hizo ukimwambia kwamba simu, anasema kwamba simu si maisha. Unapata kwamba vijana wetu wamerefuka kwa sababu ya serikali mpya. Vijana wetu wamechukua nafasi kubwa kwa sababu ya serikali mpya ambayo iko na uongozi ambao unafaa. Kwa sababu ukiangalia kwa na president wetu ni kiongozi. Huyu ni kiongozi. Huyo ni kiongozi. Ni kiongozi na anaweza kazi, na najua kwamba tunaposimama naye na viongozi wetu yetu itapatilika. Na tutapata kwamba pia sisi kama vijana tutapata kwamba maisha yetu yatakuwa soft. Hatutastrain sana kwa maisha, kwa sababu tutapata kwamba tumekubali na tumetiwa sasi wetu na tumekubaliana na serikali kufanya kazi na serikali yetu, na tumejiheshimu kama vijana pamoja na mandugu. Tuombe Mungu ili aweze kutusaidia sisi kama vijana. Jambo lolote tunaloomba Mungu atatenda juu ya maisha yetu. Naamini kwa kwamba katika maisha yetu na katika nchi yetu, naamini kwamba kuna mabadiliko ambayo yapo makubwa sana kwa sababu ya hii serikali ambayo ipo sasa hivi. So nashukuru sana wenzangu. Tuko vijana wengi kwa sababu tutaendelea kutembea, tukiendelea kufanya mjadala na vijana wenzetu. Tuko wengi na tunaamini kwa kwamba tutakapokuzwa mkono na tutakapopewa support,
tutaendelea zaidi, tutaendelea Tutaendelea kufanya kazi pamoja na serikali na tutainua nchi yetu, na tutapata kwamba pia sisi tunasonga, hatutaishi katika maisha ya umaskini, kwa sababu Kenya si nchi ya umaskini. Tumechoka kukaa chini. Tumechoka kulia. Tumechoka kulilia pita. Hii imepanda, hii imepanda, maisha mafuta imepanda. Hatutalia tena. Tumekubali kwa kwamba sisi na serikali yetu tutafanya kazi pamoja ili hii bottom up tuinuke nayo. Maisha ya maskini tumekataa. Maisha ya maskini ya kulialia na watu kukufa njaa raundi, tunaombea watakufa njaa. Mungu atawapea. Amen. Tunashukuru sana. Asante sana bwana. Karibu sana. Asante sana. Asante sana bwana Pius. Asante. Tupatane baadaye. Asante, karibu sana. Asante. Yes.